Tabi TV vam predstavlja top 10 najpoznatijih balkanskih youtubera. 10. Janko. Janko je srpski youtuber koji ima 820.000 pretplatnika. Njegov kanal je stvoren 17.12.2015. i na svim svojim videima ima 100 milijuna pregleda. Janko je jedan karizmatičan mladić koji je krenuo snimati već u ranim tinejdžerskim godinama. Danas on snima sve od originalnih pjesama pa do svakojakih smiješnih i challenge videa. 9. Blood Master. Ovaj 76-godišnji momak, tako barem piše u opisu kanala, je iz Hrvatske i ima 850.000 pretplatnika i na svim videima koje je ikada napravio ima 450 milijuna pregleda. Njegov kanal stvoren je 2011. godine. I on snima Minecraft i GTA content. Evo jedna nasumično zanimljiva činjenica. Njegov prvi video iz 2011. glasi top 10 melodic death metal pjesama. Zanimljivo. To sigurno niste znali. 8. Jota Freestyle. Jota Freestyle je jedan mladić iz Srbije koji ima 877.000 pretplatnika i 191 milion pregleda. Njegov kanal stvoren je 6.10.2016. godine i u samo 3 godine on je postigao već ovoliki uspjeh. Za razliku od mnogih gamera na YouTubeu, on se na svom kanalu bavi nogometom. Njegov content je zapravo dosta kreativan, te je to možda objašnjenje zašto je on toliko popularan. 7. Kings of Fails Show. Ovaj hrvatski kanal ima 922.000 pretplatnika te 369 milijuna pregleda. Kanal je stvoren 5.11.2013. godine. Ako nikada niste čuli za njega, on primarno snima igre kao što su Minecraft, Fortnite te mnoge druge popularne igre. Svoj kanal je pokrenuo igrajući Assassin's Creed. 6. Došli smo do 6. mjesta te se bližimo milijonu pretplatnika. YouTube kanal Stuberi ima 957.000. Zašto Stuberi, a ne Stuber? Pa zato što je njih više. Ovo je grupa mladih srpskih youtubera koji su pokrenuli svoj kanal 6.12.2014. godine. Svi njihovi videi sve zajedno imaju 481 milion pregleda. Stuberi snimaju razne challenge i smiješne videe, te cijeli koncept njihovog kanala da se oni zapravo druže i zezaju. Ako vam se do sada sviđa ovaj video, te ako želite da Tabi TV možda jednog dana postane jedan od najpopularnijih balkanskih YouTube kanala, ostavite jedan like, komentar i pretplatite se na Tabi TV za još ovakvih videa. 5. Došli smo do milijun pretplatnika. Na 5. mjestu nalazi se Serbian Games BL koji ima 1,09 milijuna pretplatnika. No kao što vjerovatno znate, ti brojevi se stalno mijenjaju te stalno rastu. Serbian Games krenuo je snimati prije 6 godina i to nogometnu igricu PES. Od tada je snimao razne video igrice, a dan danas snima najviše GTA 5. 4. Dex Rock. Dex Rock je mladi, energičan i karizmatičan srpski youtuber koji ima 1,11 milijun pretplatnika. Njegovi thumbnailovi su ultra dramatični i njegov glas je jako glasan. A njegov content su najviše reakcije, nekakvi online kvizovi i tu i tamo igra Minecraft. Ako ikada pogledate bar jedan Dex Rock video, mislim da ga nikad nećete zaboraviti. On je pokrenuo svoj kanal 28.12.2010. i to sa Photoshop tutorialima i igrajući Saints Row 4, te je ubrzo prešao na Minecraft. 3. Ovo je jedan kanal za koji sigurno niste čuli. True or False Experiments. Iako ovaj kanal ima englesko ime, ovo je srpski kanal sa 1,19 milijuna pretplatnika. Kanal je stvoren 5.9.2014. godine te ima 393 milijuna pregleda na svim videima. Kao što i ime govori, ovaj kanal snima razne eksperimente sa balonima, lubenicama, motorima i tako sve i svašta. Ovo je jedan jako kreativan kanal te me uopće ne čudi što su uspjeli. 2. Ako ste ikad gledali YouTube, vjerovatno ste čuli za Baku Praseta. Baka Prase ima 1,42 milijuna pretplatnika. Njegov kanal stvoren je 2011. godine, a krenuo je uploadati tek 2016. i to snimajući League of Legends. On je definitivno jedan od najpoznatijih youtubera na ovoj listi. Njegovom imenu se čak pisalo u srpskim novinama te se pojavio na televiziji nekoliko puta. Na svim svojim videima
videima on ima 469 milijuna pretplatnika, a njegov kontent je raznolik. On snima sve od originalnih pjesama pa do reakcija na svakojake stvari i pojave. Čak je svojim fanovima kupovao tenisice u jednom videu. Možete li pretpostaviti ko će biti top 1 balkanski YouTuber? 1. Na prvom mjestu najpoznatijih YouTubera nalazi se Tabi TV, šalim se, Muđa. Muđa ima 1,57 milijun subscribera. On je srpski YouTuber koji je svoj kanal pokrenuo 2013. Na svim svojim videima koje je ikada snimio ima 750 milijuna pregleda. U početku snimao je Outlast gameplay sa svojim komentarom, no to je dan danas izraslo u doslovno svaku igru koja je ikad izašla. Mislim da je od svih igra ipak najviše igrao PUBG. Uz pomoć svog oca Čaleta on je postigao nevjerovatan uspjeh na balkanskoj YouTube sceni. Ako vam se sviđa ovaj video, dajte ovom videu jedan like, ostavite koji komentar i pretplatite se na Tabi TV za još ovakvih videa.